Dobro jutro drugari, danas ćemo učiti sabiranje trocifrenog broja i desetice. Sjetite se naših malih zidara i zidanje kuće. Danas ćemo našim malim zidarima dati imena. Neka to budu Aleksa i Boris. Aleksa i Boris su odlučili da će zidati malo veću kućicu nego što je ona prije bila. Ovaj put će zid biti širine 100 cigli. Kako su oni zidali kuću? Kada je Boris stavio 30 cigli u drugi zid, Aleksa je dodao 70 cigli. Kada je Boris stavio 50 cigli, Aleks je trebao dodati također 50. Kada je Boris stavio 10 cigli, Aleksa je dodao 90. Kada je Aleksa stavio 40 cigli, Boris je dodao 60. Zašto su oni ovo, djeco, radili? Oni su to radili da se kuća ne bi srušila, jer zidovi moraju biti ravni. Svaki put prilikom stavljanja cigli dječaci su u stvari pravili 100 u jednom redu. Evo vidite kako se to čini, a to je, ja sam sigurna, već vama poznato, jer smo mi i ranije učili kako da spajanjem desetica dobijemo 100, odnosno kako se na desetice domiruje određeni broj desetica i da se dobije određena puna stotina. Evo, naši su dječaci sazidali svoju kućicu, 10 redova po 100 cigli, to je ukupno u ovoj kućici našoj 1000 cigli. Da vidimo kako su oni svoje znanje u zidanju kućice primijenili na sabiranje trocifrenog broja i desetice. Ovdje ćete primijetiti da smo zadali jedan zadatak, 260 plus 90. Kako su dječaci sabirali? Molim vas, obratite pažnju na ove crvene brojeve. Kod broja 260 naglašeno je 60. To su nam desetice. Sada tim deseticama dodajemo 4 desetice, odnosno broj 40. Taj broj 40 smo uzeli od ovog broja 90. Šta nam je još ostalo od broja 90? Ako su potrošene 4 desetice, ostalo nam je još 5 desetica. Pa kako ćemo računati? Evo ovako. 260 plus 40 plus još ovih 50 koje su nam preostale. Dalje nam slijedi ovako računanje. 260 plus 40, djeco, daći vam okruglu 100. Zatim dodajemo još preostalih 50. 350 plus 350 plus 300 plus 50, pardon, je 350. Mi možemo ovako uraditi još jedan primjer da dobro ovo razumijemo. Na primjer, 400, neka bude, samo malo da na bolje bude vidljivije, 470 neka bude plus
80. Da vidimo kako ćemo to računati. Broj 80 možemo da rastavimo kao što smo to gore činili na dva broja. Evo, rastavit ćemo znači na dva broja. Šta mislite koji bi mogao biti prvi broj u ovom rastavljanju? Koji ćemo prvi broj zapisati da ovom broju 70 domirimo čistu stotinu? Zapisat ćemo 30. Zašto? Zato što je 70 plus 30 jednako stotinu. Koji će biti drugi broj? Šta nam je još ostalo od 80? Od 80, djeco, ostalo nam je još 50. Kako ćemo računati? Pa jednostavno. Sada računamo 470 plus ovih naših 30 plus preostalih 50. Idemo dalje. Četiristo sedamdeset, djeco. 470 plus 30 nam je 500. Zatim dodajemo preostalih 50. I šta ćemo dobiti? 500 plus 50 je 550. Evo, prikazali smo ovdje jednostavnije ove primjere. A idemo da vidimo kako ćemo riješiti ovaj malo komplikovaniji primjer. Ako vidite da u trocifrenom broju na mjestu jedinica imate neku drugu cifru različitu od nule, vi se možete poslužiti onim našim trikom sa prstićem. Znači, jednostavno ovu cifru pokrijte prstom. Zašto? Zato što će vam to olakšati računanje. Na kraju krajeva, kada pogledate vaš prstić, vi ćete vidjeti da je on u stvari, nokat na prstu je u obliku nule, pa će vam biti lakše računati. I šta ćemo u stvari raditi sada? Na broj 370 dodat ćemo, šta mislite koliko od ovog broja 50? Pogledajte, broj 70 treba dovesti do čiste stotine. Idemo dodati 30 plus koliko nam je još ostalo od ovih 50? Preostalo nam je još 20. I ne smijemo zaboraviti da da dignemo prst, da dodamo ono što smo sakrili, a to su ove jedinice. Ovdje ćemo dodati i te 4 jedinice. Ovo sad djeluje malo komplikovano, zato što sve pišemo, a vi kada budete to radili u svojim glavicama, to će ići mnogo brže. Pa ćemo sabirati, znači 370 plus 30, znači ne moramo sve pisati. 370 plus 30 je 400. Plus 20 i plus još ovih 4 i to će, djeco, biti 424. Evo, pogledajte, igrajte se i sad ćete vidjeti da nije toliko teško kad se to malo skrati. Idemo još jedan primjer. 897 plus 60. Evo ga. Ja ću sada na kraći način. Idem odmah da sakrijem prstom ovu svoju cifru jedinica.
Evo ga, podsjećam vas, znači oblik vašeg prsta je u stvari isto kao i mala cifra 0. I ovom broju 890 dodajem 10. Od 60 mi je preostalo još 50. Smaknem prst. Ne zaboravim dodati 7. I računam. Ajmo na pamet da ne pišemo sve. 890 plus 10 je 900. Plus 50 je 950. Plus 7, 957. Ja se nadam da vama ovo neće biti preteško, naravno ovo može još da se skrati, čak da se ni ovaj ovdje dio ne piše, nego sve to odradite u vašim mislima, u svojim glavicama. Čujemo se.